بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismiyle başlayman. حميم Hamim. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Roşen kitap bilen qasamki, silani onun ma'nisini tushunsin deb biz uni haqiqatan arabcha Qur'on qildik. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم Haqiqatan u lavhil mahfuzda bizning dargohimizda muqimlashgan yuqori martabelik hikmatlik kitobdir. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين Sizlar gumrohlikda haddidan oshgan qavm bo'lganliginglar uchun sizlarga va'z nasihat qilishni tark qilamdiq. وكم أرسلنا من نبي في الأولين Ilgirki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون Ularga qandaq bir payg'ambar kelmasin, ular uni qavming seni masxir qilgandek masxir qildi. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين Ular, yani Mekke kuffarlardan kuch-quvvatda ustun bo'lganlarni halok qildik. Ilgirkilarning qissalari Qur'onda o'tdi. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم Agar sen ulardan osmonlar va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta osmonlarni va zaminni mutlaq g'olib, hammani bilguchi Alloh yaratdi deydi. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون Allah sizlar uchun zaminni qarorgoh qildi. Safarda ko'zlagan yeringlarga berib olishinglar uchun sizlarga zaminda nurg'un yo'llarni yaratdi. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون Allah bulutdan sizlarga ziyon yetkizmay, foyda yetkizadigan o'lchamda yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan biz giya unmas qaqas o'lik zaminni terildirdik. Sizlar mushundaq, ya'ni o'lik yerdan o'simlik chiqarilgandek qabranglardan chiqarilisizlar. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون Allah bütün məxluqatның türlərini yaratdı. Sizlərə üstüge çıxışınlar üçün kiyimə və minişinlar üçün hayvan qatarlıqlarını yaratdı. Ondan sizlər ularning üstüge chiqqanlaringlarda Rabbinglarning ne'matini eslab, bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir. Biz onunğa minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Rabbimizning dargohiga qaytquchilarmiz
degeysizler. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Ula periştilerini Allah'ın kızları deyiş bilen Allah'ın bir kısım bendilerini Allah'ın bir cüz'i kılıp aldı. Mundaq degüçi insan hakikaten Allah'a aşkarı naşkürlük kılgıçıdır. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ. Allah mahlukatın öz üçün kızlarını balı tutup sizlerni oğullarga has kıldı mı? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Eğer ularning biriga merhametlik Allah'a mesel kıygan nerse, yani kız balı bilen bişaret berilse, yani xotununun kız tuqqanlıqı xabar qilinsa, qaygıga çümgen halda onun yüzü qardab ketidi. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Ula Allah'a zibu zinnet içinde çoğun boladigan münazirde maqsadini ochiq bayon qilolmaydigan qizlarni mansub qilamdi. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Ula merhametlik Allah'ның bendileri bo'lgan periştilerge kız deb itiqat qildi. Allah periştilerini yaratganda ula üstüdü bar mıydı? Yani ula periştilerinin kız ekenligini qayerdan bilidi? Ularning guvohligi, ularning nomi amaliga yoziladi. Qiyomat kuni ular so'roqqa tortiladi. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Ula merhametlik Allah xalisa, biz ularga, yani periştilerge çoqunmaydık, dedi. Bu toğırlıq ularning bilimi, yani asası yok. Ular faqat jo'yliydi. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. Ularga biz Qur'ondan ilgari qandaqdir bir kitap bergen bulup, ular şu kitapga mahkam islamdi. بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ. Undaq emas. Ular hakikaten ata-bobolarımızning bir xil diniga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning izidan menib hidoyat topquchidirmiz, deydi. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. Shuningdek, senden ilgari her qaçan birer şehirge agahlandırgıcı, yani peygamber evvelsekla, onun dövletmen adamları, biz hakikaten ata-bobolarımızning bir xil diniga e'tiqod qilganligini bilamiz. Şek şübhisiz ki biz ularning izlaridan mangamiz, deyishdi. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ.
Her peygamber öz kavmiga ata buvanglar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni keltirsam, yanılı ata buvanglarga ergishamsizlar dedi. Ular sizlar ilib kelgan dinga ishonmaymiz deyishdi. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Biz ularni jazoladik. To'g'ri yo'lni inkor qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaragin. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. Öz vaqtida İbrahim atısıga ve kavmiga aytdi. Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rastilla ada judaman. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Faqat men yaratgan Allah meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. İbrahim kelime tevhidni avlodidan shirk keltirganlar iymonga qaytsin deb avlodi ichida qoldirib ketdi. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. Belki men bula yani Mekke ahalisini ve bulanın atı boğullarını uzun ömür ve nimetten behrimen kıldım. Ta ki ulağa hak yani Kur'an ve roşen peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam kâgice. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. Ulağa hak yani Kur'an kelgende ula bu sihridir. Biz hakikaten onu inkar kılgıcımız deyişti. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Ula bu Kur'an nemişka iki şehir yani Mekke bilen Taif ademlerden bir kattı ademge nazil kılınmadı deyişti. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Rabbinin rahmetini ula taksim kılıp veremdi. Biz ulanın hayati dünyadaki rızkını ulanın arası taksim kıldık. Ulanın bazısını hak verip iş kısasın dep ulanın bazısının derecesini bazısından üstün kıldık. Rabbinin rahmeti ulanın toplagan nerseleri yani pul mallardan yaxşıdır. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. İnsanlar küffarlarının bayaşat turmuşunu görüp, küfrü kızıkıp, ulağa koşulup, hemmisi küfürde bir ümmet bulup kalmaydıgan bolsa idi. Merhametlik Allah'ını inkar kıygan kişilerinin öylerinin ögüzlerini ve onun çıkıdığan şoğutlarını kümüşten kılıp berettik. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. Ulanın öylerinin işiklerini ve tahtlarını mu kümüşten kılıp berettik. Ula tahtlarga yölünüp olturattı. وَزُخْرُفًا
وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. Yuqorqilarning ba'zisini oltindan qilib beratdik. Ularning hammasi faqat dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Rabbingning huzuridagi oxirat, ya'ni jannat va uningdagi noz ne'matlar taqvodorlarga xosdir. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Kimiki eng mehribon Allah'ını yad etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'riydigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Şek şübhisiz ki şeytanlar ulanı, yani azgın küffarlarını doğru yoldan tosudu. Ular bolsa özlerini doğru yolda dep güman kılıdı. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Kafir Adem hemrahi bilen kıyamet günü dergahimizga kelgen çağda hemrahiga kaşki sen bilen mening aramda şarq bilen g'arbning orasidek araliq bo'lsa ekan. Sen nima degan yomon hamroh? Chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding, deydi. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Ulağa dünyadaki çağda zulüm qilganliginglar, yani şirik keltirgenliginglar üçün bugün sizlarning azapda ortaq bo'lganliginglar sizlarga foyda bermaydi, deyildi. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen gaslağı anlata alamsan, ya korlarını doğru yolga sala alamsan, yani kuffarlar gaslağa korlağa okşaydı. Aşkar gumrahlıqda bo'lgan kishini hidayet qila alamsan? فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. Ularni jazolaşdan ilgari seni elib kessek, yani vafat qildırsak, vafatından keyin ularni çoqum jazolaymiz. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. Ya ki biz sana hayatında ulağa vəd qılğan azabını köstümüz. Biz şübhisiz ki ulağa, yani ulağa azab qilishqa qadirmiz. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana vahiy qılınğan Kur'an'a çın esilgin. Sen hakikaten doğru yoldadırsan. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Kur'an sana ve senin kavminge elbette ulug' şereptir. Sizler kelgüsüde bu nimet üstüde soğurulsizler. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Senden burun biz evetken peygamberlerimizden sorap bakın ki en mihriban Allah'tan başka ibadet kılındığın ilahlarını belgiledik mi? Peygamberlerinin içinde Allah'tan gayrige ibadet kılışqa davet kıygını var mı?
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. Biz hakikaten Musa'ni Fir'aunga ve onun təvəllirge onun rast peygamber ekanligini isbotlaydigan şanlıq möcüzelerimiz bilen əvətdik. Musa Fir'aunga men hakikaten cemi alemlerinin Rabbinin seni ve kavmini bir Allah'a ibadet kılışqa davet kılış için evetken elçisi men dedi. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ. Musa ulağa bizning möcüzelerimizni elip kelgende ula nagahan möcüzelerini mesxir qilib kuldi. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ulağa bir-birinden katta möcüzelerini kösetdik. Ulağını küfürden qaysun dep türlük azaplar bilen cezaladık. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. Ula azapını köygende, ey sehriger, Rabbinga onun sana bergen duayını icabet kılıştın ibaret ehdi boyunca biz üçün dua kıysan, eğer o duayın bilen bizden azapını kötürüvetse, biz çokum iman etimiz, dedi. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. Musa'nın duası bilen uladın azapını kötürüvetkenimizde, nagahan ula ehdini buzup küfürde çıntırdı. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. Fir'aun öz kavmi içinde pəxirləngen halda nida qılıp etdi. Ey kavmim, Mısır'nın padişahlığı astımda eqib doğan bu deryalar mening emasmi? Mening bu büyüklükimni ko'rmamsizlar? Ki men ochiq gap qila olmaydigan bu arzimas odamdan, ya'ni Musa alayhissalomdan yaxshi men. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. Nim üçün onunğa asmandan altın bilezikler taşlanmadı? Ya ki nimişqa onunğa rastlıqıga guvaqlıq beriş üçün onun bilen bille periştiler hemrah bulup gelmedi? فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Fir'aun kavmini gollağanlıqtan kavmi ona itaat kıldı. Ula hakikaten fasık kavm idi. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Ula bizni dergazap kıyganda, ulanı biz en kattık cezalar bilen cezaladık. Ulanın hemmesini denizde gharq kıldık. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Ulanı biz kuffarlarının azap kıtıgıştık boluşu da kiyinkilerge nemune ve ibret kıldık. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. Kur'an'da Meryem'nin oğlu yani İsa aleyhisselam misal keltirilse, nagahan senin kavmin hoşallıktan süren selişip gidiyor. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ.
Ular bizning ilahlarimiz yaxshimi yoki Isomi dedi. Ular bu misolni faqat husumat qilish uchun keltirdi. Balki ular jidalxo'r qavmdir. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. U, yani İsa, Nasaralar guman qilgandek ilah yoki ilahning o'g'li emas. Faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandidir. Uni biz İsrail avlodiga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir dalil qildik. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rin bosar bo'ladigan farishtalarni vujudga keltirdik. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. U, yani İsa, albatta qiyomat yaqinlashganlikning alomatidir. Uningga, yani qiyomatga shak keltirmanglar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, menga ergishinglar, bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sizlarni shayton to'g'ri yo'lda mengishdan to'smasin. Yani şeytanның vesvesesiga aldanmanglar. Şeytan sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. İsa ro'shan mo'jizalar bilan kelib aytdi. Sizlarga men hikmat ilib keldim. Sizlarga ixtilof qilayotgan narsanglarning, ya'ni diniy ishlarning ba'zisini bayon qilib beraman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Innalloha huwa robbi va robbukum fa'buduh. Hada siratun mustaqim. Allah haqiqatan mening Rabbimdir ve sizlarning mu Rabbinglardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Nasaralarning firqalari İsa to'g'risida o'zaro ixtilof qilishdi. Zalimlarga qattiq kun, ya'ni qiyomat kunining azobidan voy. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Ular faqat qiyomatning o'zlari to'ymagan holda ushtumtut kelishini kutdi. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat Alloh uchun do'stlashgan taqvodorlar undaq emasdir. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Ularga, bendilerim, bugün sizlarga qo'rqinish yo'q, g'am qayg'umi yo'q, deyildi. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lganlar edi. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Ularga, sizlar ayollaringlar bilan billa xushal-xuramolda jannatga kiringlar, deyildi. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين
وأنتم فيها خالدون. Ulağa altın legenlerde taam, altın camlarda şarap tutuludu. Cennette köngülle tartıdığan, közle lezzetlenadigan nesile ba. Sizler cennette mengü kalısılar. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Sizler dünyada kıygan yakşı emelinler bilen varis boğan cennet en şudur. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Cennette nurgun türlük meyveler ba. Onundan yeysizler. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. Günahkarlar yani kuffarlar hakikaten devzek azabıda mengü kalgıçılardır. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. Uladın azap birden mu yenikletilmeydi. Ula devzekte her kandak yakşılıktan ümitsizlerdir. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. Ulağı biz zulüm kılmadık. Velikin ula özleri zulüm kıldı. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. Ula yani kuffarlar devzekka muakkel periştige ey Malik Rabbim bizge ölüm hüküm kıyson dep toğlaydı. Malik sizler azaptı çokum kalısılar deydi. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Biz sizlerge hakikaten hak dinini keltirdik. Lekin sizlerning köpçilikinla hak dinini yaman köygüçülerdir. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. Ula Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge suikast kılışta bir işini karar kılgan çağda biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge yardım berişte bir işini karar kılımız. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Ula guman kılamdı ki biz ulanın sırlarını ve piçirlaşkanlarını anlamayımız. Hergiz undaq emas. Onu anlap durumuz. Bizning elçilerimiz yani periştilerimiz ulanın aldıda ulanın emellerini yezip durdu. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Eğer en mehriban Allah'ın balısı boladigan bolsa, men u balığa ibadet kıygıcılarının evveli bulatdım, degen. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Asmanlarının ve ziminin Rabbi, erişinin Rabbi, ulanın sözlerden paktır. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Ulanı yani Mekke küffarlarını gumrahlıklarda ve nadanlıklarda koyup bergin. Ula vədi kılıngan künige mulakat bolgan kadar batıllarını çümsün ve dünyası bilen oynusun. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم.
Allah asmandımu ilahdır, zimindimu ilahdır. Allah hikmet bilen iş kılgıçıdır, hemmini bilgiçidir. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. Asmanlarning, ziminning ve ularning arasındaki narsalarning padişahlığı ilkide bo'lgan zat kattadır. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan yolg'iz Allohning dargohidadir. Sizlar Allah'ның dergahıga qaytırlısılar. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Ulanın Allah'ını koyup çokungan nesleri şefaat kılalmaydı. Fakat hak bilen guvaklık bergen, yani la ilahe illallah digen, tili bilen, eytkanını dili bilen, hakiki bilgenler bunundan müstesna. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Eğer sen ulanı kim yaratkanlıklarını sorursan, ula çokum Allah deydi. Ula kandak mı Allah'a ibadet kılıştın, batıl nersilerge ibadet kılışkı burulup gididu? وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ey Rabbim, bula hakikaten iman etmeydiğen kavimdir diyen sözünü bilidu. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Sen uladın yüz örgün. Salam digin. Yani ulağa beddua mı kımmıgın? Dingi davet mi kımmıgın? Ula kelgüsü de küfrünün akıbetini bilidu.